Hayi muraho neza, tubifurije kugira ibihe byiza. Uyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa munane 2025 ku isaha y'isaa 9 z'amanywa hari buze kuba igikorwa gikomeye cyane ku banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta 2024 2025. Uyu munsi ku isaha y'isaa 9, uyu munsi turiho kuwa kabiri saa 9 z'amanywa, amanota y'ibizamini bya leta ari buze gutangazwa, aho ngiye kubereka uburyo bugera kuri bubiri bwizewe umuntu wese ashobora gukoresha akareba amanota ye akoresheje telefone ya smartphone, apana gatushi, akareba amanota ye. Aho benshi baba batekereza ko amanota kuyareba ubwo bisaba mashini, ugasanga biriwe bari gushakisha mashini bakanazibura. Ngiye kubereka uburyo bwizewe uri buze kureba amanota yawe nta muntu n'umwe usabye ko akurebera, wibereye mu rugo yewe uniryamiye, cyane ko igihe cyo kureba amanota abenshi baba bafite ubwoba. Amanota yasohotse rero ni amanota ya P6 cyangwa se ikizamini gisoza amashuri abanza, ndetse n'amanota ya senior 3, ikizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Naho senior 6 bo murabizi ko amanota yabo adasohokera rimwe n'aya pirimeri ndetse n'aya toronkome. Amanota ya senior 6 azasohoka mu kwa 12. So rero abantu tugiye kubana muri iyi video ni abanyeshuri biga P6 n'abanyeshuri biga senior 3. Rero murabizi ko hari igihe umuntu aba atifuza ko abantu bamurebera amanota afite telefone, ahubwo akaba yayirebera ku giti cye akabyimenyera. Ikintu tugiye gukora rero, tugiye gutangira kureba step zose z'uburyo wareba amanota. Ndaza kubereka uburyo bubiri ushobora gukoresha ubundi ukareba amanota. Ikintu cya mbere usabwa ni telefone ya smartphone. Birumvikana neza ko niba uri kureba iyi video gatushi ntabwo yabikora, birumvikana neza ko ufite smartphone. Icyo ni icya mbere. Ikindi urasabwa kuba ufite megabyte. Nuba udafite megabyte uraza kuba ufite wifi. Nuba utayituriye uri buze gusakisha ahantu uri buze kuba wabona wifi. Ibyo byose rero ndatekereza utari buze kuburamo na kimwe. Mbere y'uko dutangira, reka nkusabe umanze ukore subscribe. murebe munsi y'iyi video gato muraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe. Update zose z'uyu munsi tariki 19 z'ukwa munane ndagenda nzibahereza. Amanota arasohoka ku isaha y'isaa 9 z'amanywa, nibwo nesa amanota yose iraba yamaze kuyashira hanze. Gihe kubereka uburyo uri buze kureba amanota yawe ukoresheje telefone. Nushaka uyarebe wiryamiye nta kibazo. Abantu benshi ntabwo baba bashaka abantu babatera stress igihe amanota yasohotse. So rero reka dutangire. Urafungura data zawe, uri buze kureba aha hejuru aho usanzwe ufungurira mega zawe. Uraza ufungure data zawe, mega zawe nimba waziguze. Then noneho urabona ko nge zamaze gufunguka. Nubisoza urareba ko ufitemo application twita Google Chrome, yitwa Chrome. Ndatekereza umuntu wese ufite smartphone iyi application ibirimo. Iyi ngiyi ndi gutungaho udufureshi. Mwese murayizi, niyo mukoresha mugiye gusacinga ibintu bigiye bitandukanye. Then noneho uraza uyikandeho, uyifungure, uyinjiremo.
numara kuyinjiramo uraza ahangaha handitse search muri Google engine, then noneho uraza handitse search muri Google engine, uraza wandikwemo ijambo NESA. Ukimara kwandikamo NESA uraza usacinge bisanzwe, uraza winjirire hano kuri iri jambo ryanditseho NESA riri mu mabara ya move. Ahangaha ndatekereza byose muri kubibona neza, then noneho muri kuhabona aho hambere, uraza uhakandeho. Ukihakandaho barakugeza ahantu hameze gutya. Ikintu uri buze guhita ukora, uri buze kuza ukande kuri utu turongo dutatu turi ahangaha mu ngundi. Ndatekereza mwese muri kuhabona neza ahangaha. Ndizera ko turi kugenda tujyana akantu ku kandi kugira ngo ibintu bitari buze kuba byagucanga. Numara gukanda kuri utu dukoni dutatu, uri buze guhitamo ahangaha handitse exame result. Ahangaha murabona ko ahambere handitse home, aha kabiri about NESA, aha kabiri mandate, aha gatatu exam result. Ahangaha kuri aka ka gatatu, then noneho ugakandeho. Ukigakandaho urabona ko tayari bari buze guhita bakugeza ahantu uri buze gushirira index number. Murabona ko primary and original level nyine niyo manota ari buze kuba yasohoka uyu munsi ku isaha y'isaha 9. Senior 6 ibyaba advanced level byo murabizi ko bisohoka mu kwezi kwa 12. So rero ibyacu reka dushiremo index number, hanyuma turebe uburyo ibintu biri buze kugenda. Ndashiramo 441 308 mu nyuguti nkuru Alice. Nizera ko abantu mwese muri kwibuka index number zanyu. Mite nshiraho nimero 030, hanyuma nshireho umwaka, kwera amanota ya 2025 atarajya muri systeme, nishirireho 2024. Then noneho wowe nubisoza gushiramo ibyawe index number yawe, uri buze ukanda ahangaha handitse ngo get result. Ahangaha ukimara kuhakanda kuri aka k'ubururu, uri buze guhita ubona result. Nyine uri kubibona neza ko amanota uri buze guhita uyageraho. Guys, ubu ni uburyo bwa mbere, ni uburyo bworoshye cyane, ariko hari n'ubundi buryo nyine abantu bakunda gukoresha, sibye ko bwo bukunda gutenguha abantu. Nanone uri buze gusubira inyuma, ugaruka ahangaha muri Chrome yacu, ugaruke muri search, usacinge ijambo CDMS gutya nabyanditse SDMS. Ukimara kubyandika usacinge. Ubu ngubu nabwo ni uburyo bwa kabiri. Ukimara gusacinga nanone uraza ahangaha, uri buze ahangaha kuri aka kagambo nanone ka move ka mbere, niko uri buze guhita ukandaho ukinjirireho. Kimara kukinjiriraho ko uri kubona ko bari guhita bakuzana ahantu nk'aha ngaha, ariko
ntago ariho uri buze kwinjirira, ahubwo uraca hariya, buriya buryo bwa mbere nibwo buri gukora. So guys, ndatekereza mwamaze kubona uburyo bwizewe muri buze gukoresha. Uburyo bwa kabiri bwa CDMS bwo muri kubibona ko butari gukunda neza, ariko nabwo uri buze gukanda munsi ahantu handitse ngo national exam, ibintu birahita bikunda, nabo bari buze guhita bakugeza ahantu uri buze gushiramo index number, ubundi uhite ugera ku manota yawe, ibintu bigende neza. Rero kugira ngo update z'uyu munsi zose ngende nzikugezaho, ugende ubona amakuru yizewe uko ibintu bimeze, dukandire reba aho handitse subscribe, kandaho ufungure n'inzogera, ubundi dukandi like iyi video, yikandi like, gerageza uyisharinge ku bandi, ku banyeshuri b'inshuti zawe musanzwe mwigana, ibintu byose bikomeze kugenda neza, nabo bamenye amakuru y'uburyo bari buze kuba bareba amanota yabo. So bye bye, after la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.